Kusenjalo inhloko yophiko lokuvikela lukamengameli ithe iPoland ifaka unyawo lwedada emizamweni yezwekazi i-Afrika yokuletha ukuthula. Ukuzwa kabanzi ngokuthi lokhu kubekaphi ubudlelwane beNingizimu Afrika nePoland, sixoxisane nomhlaziyi wezindaba zangaphandle e-University of Johannesburg, uSolwazi Siphamandla Zondi. Ukuthi manje bengasakwazi ukudlula laphayana ePoland kusitshela izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi izwe lasePoland lona lizinikele kakhulu ekulweni impi yase-Ukraine. Lizinikele kakhulu, lesifake izikhali kakhulu, selifake imali kakhulu. Kuningi likufakile lapha engafuni ukuthi kungqwambe. Ngokwabo kufanele lento iqedwe ngempi, ingaqedwa ngokuthula nokuxoxisana. Manje ngiyasola ukuthi kukhona lapho ukuthi ukwenza amasu okuthi lolu hlelo lamazwe ase-Afrika lokuzama ukuthi kuxoxiswane lapha phakathi kwe-Ukraine ne-Russia ukuze lempi ekhona iphele. Bazama ukuthi-ke bayithunabeze, bafuna ukuthi ingaphumeleli, bafuna ukuthi ingayi phambili. Kungenzeka ukuthi kakhulu bafuna ukuthi ligcine lolu hlelo ngapheli kuze lolu lokulwisa ngempi, lolu lwezikhali luzophumelela ngokwabo. Izwe lasePoland libe kakhulu kulolu daba, lifuna ukuthi kuphumelele i-Ukraine, but iphumelele ngokwezempi, hayi etafuleni lezingxoxo.